إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي الله سبحانه وتعالى متوري اسم فلتو بشارة مسلسلة ريغا أقول من فهم واحد كي كلام متوري اسم فلكم غاوا الفتاح اسم فلاي بيت. أدي أقول من ريغي فلا ولغا فاها كلا فواني الله سبحانه وتعالى يرتكنا إمها عندقوتك حلق الدبا دتي كنكن أرتكنا فسيهوانا مغتم هلوبا دبي رسكلام إي الفتاح مي اسم فلون أرغمنا لبي فعدال هم كلامي صالح أرتكنا دينك عدوبك مچ كافرناي منافق مچ نصر دبي رسكلام هم كلامي قيامت دوغا أرتكم مدوغا فيصلا قربا رسكلام إي الفتاح مي اسم فلوغا همينه باي مان بما أقول من دنيا إذا كم كمين أي أقول من رزق إذا كم قابين مس أدي علم إذا كم قابين مس أدي نصر إذا كم قابين مس أدي أنيا ورينك فرات السلام الله إذا كم قابين مس أهوريها كمين أقول من هلوبا دبا مغدكوا فراتكي الفتاح سبحانه وتعالى وريها كمين هلوبا دبا ما تيري بنترس كلام. إذا كلام جاي إنسان القرآن وباكن تتوسوا إنسان النب بلاوري كما مصيبات ومغتبس قلوب رأس كلام كن ألقوا من ريغ فيلا ألقواني فاهكف ألقوا من أبدوس إذن جيني الله سبحانه وتعالى رحمته ألقوا من مسكت أرمو نكياني اللهم افتح لي أبواب رحمتك ألمن بردس كلا كو ألمن نبيلام ورحمتك مغتم قلوبا دباندي أبدوس أقول من مغتك دعاء قرآن جينا كلام حضرتون كم فسيه كتبا كم ليه كتبا كلام جاي وريها كم قلوبا دبا مغفي كتبا الفتاح جل جلاله سبحانه وتعالى. الفتاح من اسمه الفوق أميري أقول من واحد كم قصكفا واسمه فلكي العليم من اسمه فلا بيب. العليم من اسمه فلا نجفاوني العلم علم بمعنى الله سبحانه وتعالى وريها كمك مولد دنودكم وارس كلام كلام کے کم میں صفت کی وس أرتكون صفت کا خلاف وگم واسفه أرتكون علم لبني جاهلكم مفهوغا نينگے دوسر ندن دوسرن او مفهوغا أرتكون لبه علم لبه الله سبحانه وتعالى کے اسم فلتك اسم فلتك کی کلام کے دنوڈ کا تمگے می صفت فلکی ود اسم فلکی ای پہرگاوس علم لبه نوا زمانن کلام کے او مفهوغا کلام کے لبوڈ کے صفت فلن کلام کے صفت فلتك علم فلکی ای ازلی علم فلن إنسان كان دراسة كوكب إنسان نكوري نيجي إتشي إنسان دسكوري إجماعنا كي إتشي نيجوم كوريغا إتشي دسوم كوريغا إنسان أواني كمعلومات أمدو كجاهلة الله سبحانه وتعالى كلام كذات فلاغن قائم بوديكمبا ذات فلوغ أزلي سيفلن كلام كي هوريها كمك مولد دنوديكمبا رسكلا هوريها كمك إتريا إبير وريها أكمل حقيقة إكائنات الله لبوا فوا إمها كودي فنفكسات كدان دين إتكتيك حالتا إتكتيك حركات إتكتيك إتريك فوري وانغنا فوا إمها أكمل الله سبحانه وتعالى بلوا وديكم بكلام حضرتك إبسكم إنه فوروي غيبوغا وإبسكم غيبك إنسان ونكمل إنسان نفند ندن كم هنا لأن مثل الله سبحانه وتعالى
ekalaange uriha kamek molad denodigimwa raskala kainatuga hinga kitemme kuda kuda harakat ekkam gawinames ei insanun gengole alettoga zariyai medamen insanun nan echchengei wujuduga wa echchekkan denegatumu prodanaka libfa nuwa waruge kudi kudi echchi kam gawiyes etegediga harakat takai etegediga halatu Allah subhanahu wa taala molad denodigennawa ehni ekalaangei ehuriha tegechche netumuga tere wujuda gennevi khaliq wandaras kalaang subhanahu wa taala khaliq ekashiga wa kamen nu ekalaang ufaddawa ebbes echchege halatu ebbes iregga ebbes hindukolegga wanhanaage uma ei khaliq wanta ilaha ekashiga wa kamen em ekalaang ilmu fulwani mi huriha dimale wasalif huriha dairang ilmu gowani ekalaang ilmu fulga furihama Allah subhanahu wa ta'ala ekalaang ismu fula ekalaang zaat fula ebbes unikame ismen nukurene matwari zaat fula lobedi izzeteri ahum lobedi izzeteri uhtun kit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala me ismu fula sate ka fansas hafar bayan kuraba emes deh goddeni me ismu fuluge matwari kamai mak komme ismu fula kiwes waram matwari mak ismu fula enne insanun insanunge hayata ismu fulaka asar bala aruga en ismu fulaka bora anen ismu fulaka faratun libe insanaga amali tamrin bala qiyam insanaga hayatuga ege ta'sir war bodedi ismu fulata boy ebesanaga ismu fulage daraje dabwegin ewaha kennu agun me faha kolle namis algon mennan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko debani algon menna beenun jehe ismu fulata ka asya fula ehnya algon mennaka Allah subhanahu wa taala bayan ko se nodeba ekala uriya ismu fulutak adi ebbes rasulakan nabiyaka bes engiwade noganna uriya ismu fulutak ekalaange uriya ismu fulutaken enge ebbes makhluqen noe ekalaange ghaiboga wanghana kurabba fa ismu fulutak besbe em algon menna ekalaange bayan kurabba fa ismu fulutaki siya fulutaki algon me insanun nan algon men haya bajjer kurmattaka beenum waane emme ismu fulta sefurta ekalang bayan kurafon ekalang wanghana kurabba algon men bayan ko devwa panwa ismu fulekkam ga wana meg mane ki algon men echin odaka uleka nuejje Allah subhanahu wa taala ekan evani ekalang hikma wantakam nimwaf me ismu fulaki algon men ege manfaar nuhona boduwegen wa ismu fule ege ahammiyat boduwegen waati Allah subhanahu wa taala kit Qur'anuga eha ginein ismu fule wani takrar kurwa hamehem ismu fule Allah subhanahu wa taala kit Qur'anuga bayan kurwa fa wihiduga ekalaange ehem bayin ismu fule taka eku gennawa fa ege terein de ismu fule gawum faha kollana ei al hakim me ismu fule ekuga gennawa سورة البقرة بترسنا وحي كرافني قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ملائكة الله سبحانه وتعالى قدرتك دنيا أي مهادسة كي الله سبحانه وتعالى دنيا کا إنسان لبومن إراد كره بهدوگا آدم عليه السلام خلق كره بومن إراد كره بهدوگا إيه واهك ملائكة بيان کو دف وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليك فان غيرس كلام ملائكة وحي كره بهدو كنهيغا دي اگے مستكون بيان کو دبا کیا دباشه الله وحي كره بيتمن إله بمغا خليفة کو لباوشي خليفة معنی کی اللہ کے شریعت الہ حکم فردا ابے کو انبے کیبان تنفیذ پر معنی کی قرین اس سے جیلو کے میہن e hukum fulata ka amal kuram dani ko fahum wan nabihun emihun gaatun e hukum fulata daskoggen e jile ka fahu ane jile da gotu ka bimuga Allah ge shariyen hingane bayaku timan ilahu ufadda awshi ei adam dari eindu malaikatu midannawani qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun eindu malaikatu midannawani timammen iba ilahun hamdu sana'in tasbih kiya tibba
bimuga le horwa bim fasad qur'ane be ko be ilah bimuga labwani ei to Allah me angoni timan ilah tibam nudanna kankan den odigem itano ilmori nangawa maneki malaikatun insanun duniyage labwa fina bimuga fasad qur'ane ka engiwada gati insanuge kuriga Allah subhanahu wa taala bimuga arai barai verikan devvi khalifa wari kurabbi jinni esoron bimuga fasad kurima insanun nan ibar devva pe insanun bes bimuga fasad kufane kawan ebe ponna hipulu enname Allah subhanahu wa taala mangoni insanuge terega taqwa deenveri ilmu ga ahulwarin hikmatu ga ahulwarin waqam e adam alayhis salam ufaddawa fe kale gwana huriha takichge namfurata ugannade wa allama adam al asmaa kullaha thumma aradahum ala al malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin adam fana Allah subhanahu wa ta'ala huriha takichge nanta dasko devva malaikatuna mushelu adi malaikatun engge huriyata kechige nanta tibamun kiya devwashe tibamun te dorinkam gawana ennames e huriyata kechige nantan Allah subhanahu wa taala adam alayhis salam angwa devwa faruga ekan ehem makhluqaka noyenge em ilmu ge zariya en adam alayhis salam maakure Allah subhanahu wa taala emme lember idalo thoni adam alayhis salam behegotun adam alayhis salam ei unganna devva kiyawa devva ungeni wada ganna befulekkam ga noinama e karama ekale faanu debuni ekale faana ki ei ilma huriha tegechwani kiyamam kore huriha tegechige bo ilma lembu ene ilmu ge hegotu ga ene berum kura kam gawana ei muli kai Allah subhanahu wa taala malaikatun sajida kurabi adam alayhis salam ei ekale faana ki unganna wa devva ilmuga Allah subhanahu wa ta'ala ma'kuraba fa bekelekam gai malaikatun ege wada karna baawracheve aguma nege kiten nechevis enno sekale fana ma'kan Allah subhanahu wa ta'ala enge ebekol midannawani qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana iba ilahu as-sahir anta kama la ilma lana illa ma 'allamtana iba ilahu alamenna ungannawa devve ilmen ecche menuwi alamenna engiye nuwe ema e huriya atakechege namfulata malaikatuna uganna adeba fenwe Allah subhanahu wa ta'ala adam faana uganna wade innaka antal alimul hakim hamakashorun iba ilahui al alim al hakim hikmevanta molad denodigem waras kalange hikmevanta molad denodigem waras kalange ei hikmata ilmaki ekweki gada adech mihege ilmu lifa enage hikmata netiya eg maane ki ilmu ge faada ge ene kanukure al hakim eg maane ki hikmevanta faratu ge maane ki komme kamebes komme kamek emme ekashigem wa gota ekashigem wa wagutegga ekashigem wa minbaraka komme echen onna vitanuga echege maqamu ge echege daraja bettu ei hikmata ibn qayyim rahimahullah dalwani حكمة مرادك فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي ekashigem wa kamek ekashigem wa wagutegga ekashigem wa godaka kurme ei hikmat kambe ekashigem wanje kurave wagutu ekashigem wanje kurave gobbe ekashigem wanje kam vedana wara ekashigem wa kamaka enname sekam kurave goy tangalonu veda kam kurave wagutu war ekashigem vedan enname se kangege zaatu karangalunu veda emma kamves nangalwan jen kankure bebes nangalwan jen kankure wagutus nangalwan jen erun e hikmata kaban insanu kite marangala kanda pure insanu kite macca hikmet dies Allah subhanahu wa taala hikmat bantakama insana hikmata ka ala nokiya em Allah subhanahu wa taala al alim al hakim molak kankan denewadigen wa hikmat bantaras kalang e denewadigen waati kankan hikmatu gosulum bayan korbafa ekalang horiha hukum fulo dagebes ilmu fulo go macca bayan korbafa ni hikmatu go macca e hukum ta sharo korbafa mitang Allah taala bayan korafani ekalang al alim al hakim
me al alim me ismu fulu al hakim wa ekko ismu fulu ekko Qur'an ga bayan kura hama hemme me ismu fulu bayan kura fe as-sami' me ismu fulu avidigem bes molan assawa odigem wa raskalange me ismu fulu avidigem bes al alim bayan kura qala rabbi ya'lamu al qawla fis samai wal ard wa huwa as-sami' al alim al anbiya ga hatarwana ekadek man vidalowe rabbi ya'lamu al qawla fis samai wal ard timange ver raskalange odutaka bimuga dekeveha wahagatake dekeveha huriha wahagatake molan assawa odigem wa molad denodigem wa raskalan odutaka bimuga kiha wahage dekevenete odutaka bimuga emanaki malaikatunge terega dekeve emmeha wahagatakai bimuga dekeve emmeha wahagatake huriha wahagataken Allah subhanahu wa ta'ala assawa odigembe adi huriha wahagatake ilahu denodigem mola egmane ki algonmen terega misalaka algonmen tanegga dihwaraka mihun ettanaka ebbegen eggadi ga waha dekkes e kiyano kiyache algonmenaka nege saafenwan kiyache ena puni coach meena puni coaching algonmenaka nege olungarapu adi kobato eki bahurwatakum waha dakkam fashafiya tane doren nege ebbesmiyege muraden nege ebbesmiyege edumen nege ena edeni konkom meena edeni konkom ena bunani kom wahake enage muradaki koba enage maqsade ko amin ebbesen nege ei dihawaraka mihun waha dekkes demihun effara waha dekkes algonmennaka e saafenwa ekam Allah subhanahu wa ta'ala ibbagutegga muli kainatuga mistakun in huriha khalqutakun dakkamunda huriha waagatake assawa odigem waaruga ein ibwahaka ane wahaka ga macca ekegge muradu ane muraduga macca oluben erumen neti Allah subhanahu wa ta'ala ekeke mihunge basmagu ekeke mihunge wahagata ekeke mihunge maqsadaka daan de kalang dena odigandawa kaap ekegge bas anaka ga macca oli ekegge muradu anakaga maccan oli ekegge edum anakaga edum maccan oli olum bolum ara min ebbeskema nohinga ebbagutegga muli kaaginaatuga horiha khalgotakunge shakwatan assawa odigamba e shakwatoga agigettekai muradu molad denodigam waraskalangai wa huwa as-sami'ul alim kalangai molad assawa odigamba adi emmeha kame molad denodigam waraskala komme bahurwe kun dua kuris komme bahurwe kun dennavies kite me sirriyatuga wahage dekkis fila wanghana wendege wahage dekkis Allah subhanahu wa ta'ala e bay assawa wodigembe qala rabbi ya'lamu al-qawla fis samai wa fil ard vidalu timange verdes kalangai uduga dekeve wahage takai bimuga dekeve wahage tak dene wodigemba ekalangai wa huwa as-sami'ul alim ekalangai mola assawa wodigemba adi mola dene wodigemba raskalan Aisha radhiyallahu anha vidaloi Nabiya sallallahu alaihi wasallam ariya wadagen anghem bekamale e bekamala ekamanage firikalunge shakwa kommes masselega kurabam wege Nabiya sallallahu ariya wadagen anghem bekamale sahabi bekamalung tereng vidaloi timan kamanayen ekadegfana jehegen in kotri kologa innawai iruga ekamana wadagen ekadegfana ariuga dakko mundiye wahaka timan kamana kiriya aduive ei horahanguri biggane gane faraatun edakka wahaga rangala saafunu ayruga Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an kiyetu wahi koru qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma kadega faanu gaatan as enage ekamanaage firikelonna meduga shakwa koramundi anhenage bas Allahu assawa odigem fiye wallahu yasma'u tahawurakum tiya debe kamalunge manake Allahu ga rasula e anhen kamanaya debe kamalunge wahaka Allahu assawa odigem eme Umar faanu ga siratu ga assawa ekadega faanu eddu magumati wada gannu ko mi anhen kamana peni wadagen ekmana komme swahaken ishara kurim ekmana hutti wadagati mayen assabe kone ewaha dekkeima vidalwani kibehe timanna ekmana ga bahan nottem vi ei Allah subhanahu wa taala ekmana ga basfulu hangudo matin essevi angenaye radiyallahu anhu warda miha kitemme sirriyatuga wahage dekkiyes Allah subhanahu wa taala
emihege wa emihege muradu aswa wadigum be kalange molan aswa wadigum wa e bahoge muradu molad den wadigum wa baskalan adu humaki ilmuge wasilat insanu dannje haqiqaten me hame ekeni fokkiyagen mihan ilmen welliben ilmuge asasi e wasilaten ei mihun dakkawa adu humbas me filawaltaka nasihataka darustaka majlistaka miha ishida ena kamfatun adu me Allah labwa fawa ilmuge wasilaten adu humak kamfadage ilmuge wasilate loloki ilmuge wasilate em hama ekani miha fekkiyagen alumna divehi mikya foten otaka sedurennuwane punahe e fotuke murad bayan kodde sharah kura befulage bas aduwa anjena echi aduwa maki miha rangaloge misne god magenge Allah subhanahu wa taala bayan kura ehma ilmuge wasilaten echi aduwa maki Allah subhanahu wa taala hagguga kurim bayan kurfade mismu fulog murad ke kalangai kainatu gawa huriha kame kudibod emmeha kame emmeha harakatek ege hagigit ekai etere kushai berufu ebbeskala unikam neti mola denodigimba raskalang al alim subhanahu wa ta'ala ekalang ilmu fulog wahanga bayan kora kit quran Allah ta'ala hi qurafani narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim timang ilahu iradu kurabbi bayge daraja timang ilahu matweri kurabame efa wahi kuran kigedo wa fawqa kulli dhi ilmin alim huriha ilmuga ahulwaringe ilmuga macchak huriha kame moladdenodigemba al alimuga ilmu pulwe muli duniyege huriha emmege ilmu ekkuriyasi warakudech id quran Allah subhanahu wa ta'ala qur'an wa ma utitum min al ilmi illa qalila ilmuge terein warakuda minware menuwe tibamuna devige nowe insanu me ilmiyegotu waraggen haqiqatan hodankam me ole nihenna mes insanu midakka ilmi haqiqatto waake ke warakudech kocheto agumana megeni miha nidima hufen fennani ei kine waakama besnege emmenna fenneche hofene adives mihunna kenne hofen kinekam fennani ek haqiqatan ne kine waakamek ei kavvalu waake nomidakka baymem kavvalu kankan gabun nukurene enu fennati ඒක ihsas nukurwe dekam nidima enen wofenu fenneche kine waakame ko ehmena kono senge obage haqiqat ete baar kantake nidige bahinga waano ayne qur'an algonge qur'an komme insana ke qur'an e bore emme bodu haqiqen insana agami enna mes e qur'an haqiqes insana kenne konta hakame qur'an ennani vesnege ei diyaachkam olechkam vesnege ei hikiyechkam vesnege vesmi kanne ewe Quran Allah subhanahu wa ta'ala ange yasalunaka anir ruh taleg fana mistakun sual qurban Quran haqiqat abiget qolir ruh min amri rabbi taleg fan vidal washe ruh ki Quran ki timan taleg fan veris kalan avratum waich wama utitum min al ilmi illa qalila ilmu geterin te baamuna devigen bani warak koda minbare menuwe ilmu geterin te baamuna devigen nowe ek maneki Allah subhanahu wa ta'ala fiya amri kainatu ga huriha takechge ilmu ekkurima se war kudechge insanu ilmu dawa kurani insanu hikmatai hunarai ete bawer hodun tak dawa kuraruga insana gemme kari gawa enage meterege ene abudu muamala kurmanda enage qur'ana hagigen ene nege kochi to enege madama wani kunkom ek mene nege mazi ganga hori kankam mene kannege me ena gulifuri kankam me Allah subhanahu wa ta'ala ge ilmu fuluga me huriha kame bani shamil wef mazi dene wodi gannawa kankam hingumu kuri gekkan dene wodi gannawa kankam hinga wabutu ekakkan dene wodi gannawa kankam hingumu fahuga demwana bes dene wodi gannawa komme kames ekamen ufedde ekan khalqu koremu kuriga dene wodi gannawa e denwadigatmuga macce ekalaange taqdir liwwafan e taqdiruga liwfawa echchega hagigen mola ekalaange denwadi gannawa adi taqdiruga liwwafa echchega ufaddawa halatuga eka hala denwadi gannawa e ufaddaima denwanaga bes ekalaange denwadi gannawa enwar midalawani me ilmu fuluga terega
Allah subhanahu wa ta'ala ge ilmu fuluge hataru daraje shamilu egembe ei kurin dennevi echen ufeddawumge kurin eabe ilmu ekalaange libodigat eme khalqutakum ufeddawumge ilmu Allah subhanahu khalqutakum ufeddawumge kuriga etakecchabe ilmu ekalaange denwodi gannawa ilmu ei ekalaange sirri ekalaange zaat fula sirru kurabwa fa ghaibuge ilmu ei ilmu ekalaange evves mahluq nabiyakam rasulakam devwa fenno e ghaibuge ilme alutakum ufeddawumge fansas has ahar kuriga alutakumge maqadir Allah wani liuba emme furtama qalam ufeddawa ahi kurabi uktub liyas awwal ma khalaqa Allah al-qalam qala lahu uktub emme furtama qalam ufeddawa ahi kur liyas qalam medan coaching liyan Allah subhanahu wa ta'ala ahi kur uktub ma huwa kainun ila qiyam as-sa'a qiyamata jindin hingane huriya kam liyas ei khalqata mufeddamge fansas has ahar kuri oba izzete rako mishna wada gannawa fansas has ahar kuriye khalqutak alutakum maqadir livviru ei bodati singa algoda medanna hang uda bimuga waha gekanye nune ei hang uda e udu terega waha bodati kudi huriha echchegge waha kamidak bimai bimu adiga forifa wa takechai ega bimu terega wa kudi makhluqataka sufitaka daanden Allah wani liuba midakani ki hame ekeni bodo detin echchege waage nu qiyamata jenden hingane huriha kameke huriha hadisa taka dekewen huriha waage taka ufamwane mihunai emihun amartaka emihun teren swargadal mihun narake damen ame huriha echchen Allah subhanahu denod huriha echki algonne siguninge tasawwur komme kamen algonne tasawwur kuriyas einkame hingumuge ma kuriga wa fawqa kulli dhi ilmin alim huriha ilmu ri faraatake matiga awdigamba al alimuga ilmu fuluga ahama huriha achivasoni ma kurega denwadigam din kubato ifada materi faraataka alutakum teren dangola uleni kombekkam goskun uleni kombekkam engodi nugannawana ilmu fuluga macchen Allah subhanahu wa ta'ala lawhul mahfuduga alutakum taqdir liwwa hingana huriha akam liwwa Kita Quran Allah subhanahu wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ekalang hadratuge ghaibuge tawdandita bani en evves kame ekalang enun evves farataka ghaibuge evves kame ekalang enun evves farataka engenuwe adu wahi kurabe inna Allah indahu ilmus sa'ati qiyamatuge ilmuani Allah hadratuge evves me ganne qiyamani kongerawka wa yunazzilu ghaithi kalange ware fem vessawa vessavane vagutai vessavane membarai vessavane tanai ekalaange denawadigamma ei fenaki ves aguman enge ekalaange vessavan iradu kurabwa membar barabaram mi fen bimuga balance ko labwawati vemme onnane mi biman tahammal nukure or fen kandutaka faba fiyam bimuga huriya hikivastane kandabegen gada bima vehe fen odam bimai kandab vehe femuge membar maduwajjiyamo kanduge lonu gadavegen gos kanduge hori dirun hingada vessavan iradu kura membarai tanai vagutai ei Allah denawadigen bak ebbes faratake ekamuge are bare lifenu ekalaange ilmu fulugawani kontaka kom vagutegga kiha membarakakkam vessavani kiha membarakam uttawani ei mi kainatuge ekalaange labwa fa tartibai e hikmatuk macchen ilmu fulug macchen huriha tane kanka hingom medeni en ecche kiriya ataga nattali kamuga wen mesmuli khalgu takunge dirun ekko netigenda waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy timang ila huriha direte kechege dirum asas kamuga fellevve me Allah subhanahu wa ta'ala rahi pura hame kene fen kiriya madu eginavis muli kainatuge dirum asar kura Allah ekalang denawodiga tuma hikma bantakam e huriha kama balhattawa hingawani ويعلم ما في الارحام رحمغا وا كنتتن الله دنوඩි ගන්නවා මේ ඉන්සාන රහිමගා වයිකම් කබෙන්ගේ ඉඹුනේ මෙහා රහිමගා අකම්කම් බල ස්කේන් කොග්ගම් වෙස් එකම අල්ගොන් මෙන්න එගේ බයික් කාල කන්තත්තන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ කලාංග දෙබ්බාෆා ඉල්මුග වසීලෙත් කො අල්ගොන් දෙනගන්නකම් වෙහෙන්න වෙස් රහිමගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වංගනා කුරා ෆොරුවාෆවා හගීගත්තන් ඒ කලාංගේ බයාන් කරවා හගීගත්තේ කෙවෙස් ඉන්සානකෙන් එච්චෙන මෙවර ඔරිහා ડોක්ටර් මෙහෙන්නේ මිකම් වානේ කියා ෆුට්ටස් මුලින් මොකද සෙබද
Allah denodigen man rahimuhu labbat wama tadri nafsum mada taksibu gada madama e nafsen ibs nafsen hoda gannani kon kamekkama insana kanne wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut ibs nafsaka nege kom bimegga kom faskandegga kama ena marwani Allah insanu ufaddum ke fansas has ahar kuri khalqatum ufaddum fansas ahar kuriga algolmentere wakimiya kufamwani kon rashigga kama marwani kon rashigga kama ena kaani kochikama boni kochikama ena qurani kon amalekama uleni kon gotekakama jeheni kon bayyekama kon musibatekama ena innani kaaka kama libeni kon darinnekama e darinna dimane halattake huriyache kalaage maakuriga denodi gannawa ibbes kamen me kainat kono hingana e kalaage asali ilmu pula khilafaka ay al alim subhanahu wa ta'ala innahu alimun khabir Quran Allah ne kadange immola kankan denodigamwa kankamuge khabarta engiwodigamwa raskalange ay al alim subhanahu wa ta'ala lobe disitteri ahon algon mere fidan kurkulla iruga ham faha kollum benu nuktai al alim algon me iman wa iruga al alim al hakim mi deismu fula eko kit Quran ga bayan kura fengiruga kuring algon denne fadeng al alim miha iman wa iruga kive al alim ge shari'ata ge ila hukum folo kamunuda ni warapor suwalen algon huriya iman ga holwaren iman wa hagigata ki iman wa jegata ki algon men farata ga iman wa raskalange ki huriya kamegge sidriyat molad denawadigen wa alutakunge shuurutaka ihsastaka alutakunge islamuwan emme aguttam molad denawadigen wa e alutaku maccan emme ogatirwegen wa farataki Allah subhanahu wa ta'ala ehma e ilmu fula e hikme bantakam ga maccan ilahu shari'atuge hukum ta tartib kurabba faruga e ilahu e huriya kam molad denawadigen wa ilahu kam ga wi hindu ilahu go foi do koffa ehm faratakun shari'atai usulata gena meg mane ki ismu fulaka iman noy kobato ek mane Allah ima be ilahu huriya kam denawadi gannawa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ufaddai fara nonge molad denawadi gambani kalange ogavanta khabirwanta raskalange insanu ufaddai fara nonge insanu islamuanage molad denawadi gannawa adiyangone kalange ogavanta khabirwanta raskalange kalange alutakun halat molad denawadi gambati e alutakun oga teriyodi gambati alutakun rabbu ima kommeches ege verivara adotto ege dekke me lobiwani insani usulum veris kommeche dekes lobiwani echege verivara tabore echege milkori farata bore e deke lobiwani hem farata nonna e insan gabul kora echenno ek insana ge verifarata ge Allah insana balahattone Allah hembeja insana ge macchen e Allah bore wakin oga ateri hamdardi ve ilahu wakin kurunwari hem farata nonna e alun gabul kuran jagi e ge macchen Allah sharif bawal ehm e shariat egga nonnane e insanaya aniyawarik insana ekashigen nuwach Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatun berun insanun amille kankan kuram fashafiyam e insana deke waki lobiwa me noy ehm Allah we alim wantaras kalam kan gabur kura ka wajjam e kalange ilmu fula hikme bandaka umacche bawala wa shariat e fara kufa ehm farat takun hukum taka ehm nizam takun wadu ehim falsafa takun insana dirunu khiyar kurakam gwana meg mane ki al alim ge ismu fulan astu hagiyatu ga iman nu egman al alim ge ismu fulan iman wanya al alim enge gota algon men huriya kam bes kurun ei emme rangalu ekkam galon gabul kurun jene ei e kalangei kankan hingum ga ma kurige kantakai fahumwane kantakai kamen hingaruga den hingana kantakai huriya kam molad weliga waras kalang algon men terenge bes me kanege kuring hingapuri kantatege nege faun hinganakam nege kamen hingaruga astu ega hagigi muradu kinen hingikamekkame sagumantere mehuna kannege ena ekame hingi balafa ena visne chenun astu ega hagigi muradu kine fara pona emme insanu khilaf one ek muradu ke mi ekku purane mi ekku purane mi embe mal alim ismu fula iman wa iman gahul warim banjeni al alim ge shari'ata etere posai beere pushon kemantere abek mahsab ngolgon men mirege filaw kurkullani adkurabbiya den anekka salgon men mi silsila ge hem filawale
baabani awon hin an afta ka awon men maalega nulene e hin dashak awon men darse dimataka danje merat kurbiya den an afta ka awon balam dars kure gende hada subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.